Today's meeting was a very fruitful meeting. I think we have a lot in common when it comes to our civil code, dealing with the labor laws, but there were certain differences in what Aruba have in their civil code compared to St. Martin. So we wanted to know what is the reasoning behind these differences, how does it work out for the people of Aruba, and what ideas we can exchange and adapt. We discussed the minimum wage, we discussed quotas, we discussed the aspect of work permits, we discussed the labor law, short-term contracts, and just overall it was a very fruitful meeting. Mi sta contento di poder recibir mi colega di St. Martin, minister Omar Otley, onde conosco a compartir ideia di come sta muovendo St. Martin, Aruba, riba implementazione di LASPA che ha portato a vedere recuperazione di nostri paesi dopo la pandemia, potete vedere che ci sono problemi similari, hopi desafio in comune, però também in hopi maniera con lo suo trabajo junto, sia di altro, fortifica altro, per lo suo salire fuori il problema junto con esito. E também, ovviamente, nel quadro di relazione del Reino Olandese, è sempre importante per i nostri paesi romani, Aruba, Corsou, St. Martin, però também nos islas romani, Bonaire, Saba, Sint Eustatius, per noi, in deliberazione continua, a pesar que la relación constitucional entre Island, Bonaire, Saba, Sint Eustatius è differente con Aruba, Corsou e St. Martin, però nostra queda país romano del Caribe holandés para nos por atender también de un buen entendimiento, buena comprensión, buena cooperación con el gobierno de Holanda, el desafío con los que se enfrentamos juntos. Claro, pandemia la que nos de momento es difícil. Además, el problema entre Rusia y Ucrania que pone una presión increíble riba forma di vita, costo di vita in Aruba per il mondo, e ovviamente está así con los ministerios actúa con más fuerza y de quadro de sei sia di otro, di mia esperienza in desafio che per esempio la St. Martin nata enfrentar, nostra Aruba, nostra compartir esperienza aquí igual con nosotros salir juntos con éxito para felicidad y bienestar del pueblo de St. Martin, el pueblo de Aruba, pero también de los islas Aruba. Para nosotros es un honor recibir el ministro Omar Otley de St. Martin, y ya que nos manda un caluroso abrazo con hope, cariño y calor para el digno pueblo de St. Martin, con tanto afecto nos tiene.